Dari sini di Plaza Kelenteng 10 Ulu, makanya kita lihat warga menikmati sunset atau matahari terbenam dari sini. Mari menikmati kuliner, makanan banyak dijual di pinggir jalan, di pinggir Sungai Muska, pinggir Plaza Plaza Kelenteng 10 Ulu, kawasan seberang Ulu. Sembari menikmati sunset. Ini ya suasana pinggir Sungai Musi, kawasan Plaza 10 Ulu. Menjelang maghrib, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.